Sivula iminyango singenisa wena apha kwaVusilanga kulo elikhaya lenkcubeko yesintu sithi wena mntu ofikayo kumnandi mani kule ndawo khawukhangela indawo yohlala kodwa ungahlali ngaphambili uhlale phaya emva kuba sebekhona abanikazi bezi zitulo. Namhlanje ke sabe sincokola ngesichitho phofu ke akuncokola ibhele sizawube siyongena phaa siyomamela khona uGogo Makhosahlangene. Abantu ke abalapha kule academy yakwaVusilanga bayamazi uGogo Makhosahlangene ngudeli nanku phaya eSoweto. Kuzabe kuncokola yena ke namhlanje esincokolela ngesichitho. Isichitho is one thing esingekhe sithi siyohlukana nayo because is one main side yokuthi you are under a spiritual attack. Ukuba under spiritual attack emntana omhle iyinto efanele uyihoye, awuchithwa kuba kutheni. Ngenye ixesha ubuzihambela nje endleleni nanku umuntu ugibisele into zakhe uthi bonke abagqithe kule ndawo makwenzeka into ethile, uyazidlulela nje emall. Aba abantu baphethe izinto ekuthiwa wonke umuntu ogqithayo onento ezithile makutsaleke kungene kum ukushiyela isichitho. Nje kungena emotweni nje udriver balahlele ibhotile ukuthi zonke imoto ezithe zagqitha kule ndawo makwenzeka into ethile. So isichitho nguforever mntana omhle mayezeni efanele ibe yinto ohleli nje uyayilwa. Ngelinye ixesha sisichitho sakudala kungona sizovuka ngoku. Ngelinye ixesha uchithwa ngumntu ebekuchitha kwenye into siphele sisichitho sikulandelana kwenye. Masingeneni ke sincokole naye okanye simamele yena udeli uGogo Makhosahlangene. Ubhele ke uzawubuya ngomso Saturday, namhlanje is Friday mosandithi ngomso siye enkonzweni yamahlamvu. Inini la nkonzo bayayazi abantu bayo izinto zamahlamvu kule veki. Asikho mahlamvini ke thina sikula mahlamvu angamayeza. Sabe sincokola ke ngezidlo umzi ngomso sincokola ngalo topic. Masiyekeni kilale siyomamela uGogo udeli uMakhosahlangene Camagu. Ngiyanibingelela futhi ngiyanithokozisa nonke enimamele uhlelo namhlanje kuLosihlanu i-8 zaka April ngo-2022. Lo onibingelelayo uGogo Makhosahlangene osebenzela endaweni yaseProtea Glen eSoweto extension 12. Inamba yami ithi 0829606214. Ngisebenza laphayana eProtea Glen. Mina ngiyisangoma. Sebenza ngamakhambi esintu okuyimithi yesintu. Ngibuye ngisebenze nangeyiwasho. Ngiyahlola nanokuhlola laphayana khona lapha eProtea Glen lapha engisebenzela khona. Namhlanje njengoba nginibingelela noma ngikhona lana ehlelweni ngizokutshela ngendaba yomithi esingayisebenzisa yokuthaka. Umuntu mhlamba angazithakela yona ekhaya. Imithi esingayisebenzisa ukuthi sikhiphe isichitho. We've just realized ukuthi abantu abaningi more than anything bahlushwa isichitho esifakayo ngendlela ezahlukahlukene, ngoba sometimes ufakelwa isichitho umuntu mhlamba ukubize einkambeni, mhlamba umuntu ukufakela isichitho emsebenzini awuthandeki, abantu mabathi bayakubuka kuba nenkinga nje ekucaca ukuthi wena uba nazo. Ungena nasenkingeni noma ngabe besingekho isidingo sokuthi ungene nasenkingeni, ungena enkulumeni ebe ungekho kodwa igama lakho liyabizwa kule inkulumo lezi ukuthi wena uthe, kodwa mawuthi uyabheka uyazibuza ukuthi ngoba bengekho kukwenze njani. So ichithe esikhathini esiningi siyithathe ngokuthi mhlambe fanele ukuthi uzuvela ama-pimples ebusweni nani ukubonisa ukuthi unesichitho. Kodwa sometimes isichitho yinto ebonakalayo mhlawumbe ngalendlela abantu abareacta ngayo maba around wena. Ba-around wena noma ngabe ungekho. Njoba bese ngishilo ukuthi utholakala useyinkulumeni ezingakufaki futhi ezingakufuni. Ufuna umsebenzi, abanye abantu bayakhethwa wena awukhetheki. Ukhishwa nayinyumbazana nakini like awuthandeki ebantwini. So basically nje lokho ukungathandeki ebantwini noma ukungena enkingeni ukuthi bezikude ngawo ama signs okubonisa ukuthi wena unesichitho osifakelwe. Kwesinye isikhathi isichitho yinto oyijampayo, yinto uyabizwa emoyeni yenzani, but at the end of the day inama signs okubonisa ukuthi okay lo muntu lo unesichitho. Yiyo ke lento lena esibiza ngesichitho in essence ngesixhosa bazothi mhlambe umgqwaliso. Basho zonke indlela but ukuthi utholakale ungathandeki, unyanyeka, ama relationships angakuthandi, abangani, like nje yonke into othi mawuthi uyayithinta ayithinteki noma ayenzeki ngalendlela.
So namhlanje ngizonikeza imithi eyi7 ongayisebenzisa ukuthi ukhiphe isichitho ukwazi ukuthi uklineke. And the other thing into important ngokukhipha isichitho ukuthi noma ngabe mhlambe awazi ukuthi unesichitho, mawufuna ukuthi usebenzise imithi yenhlanhla uqala ngokuthi ukhiphe isichitho. So fanele ukuthi uzikline ngaphakathi nangaphandle. So isikhathi esiningi lo muthi lo ozobe wenza for ukuthi uzikline ngaphandle uyaye kwesinye isikhathi uthathe mhlambe a few of them, uthathe leyo mithi leyo uyiphuze so that izoklina ngaphakathi, so that mawuklineka ngaphakathi lezifo lezi ezingaphandle ziyaklineka nangaphakathi. Ngoba ngesinye isikhathi uthi mawufakele isichitho size sifike sihlale la esiswini sakho, therefore noma ngabe ufutha uthola ukuthi sowufuthile wenzani, at the end of the day lesichitho lesi sisahleli ngaphakathi. Izinto zilunga for 2 days zibuye ziqale phansi ziqubuke. Yiko uthola fanele ukuthi fanele ugabe, fanele ufuthe, ubuye uphuze. Kubalulekile ukuthi lezo zinto uzenze so that at the end of the day ukwazi ukuthi uklineke mawumuntu uzibone nawe ukuthi uyakhanya. So nginikeza imithi eyi7, but akusho ukuthi njengoba le mithi i7 le engizoyibala namhlanje makungashodo yi1 kusho ukuthi wena awusenayo imithi. Imithi uyazama ukuthi usebenzise le onayo noma le oyitholile kwenzela ukuthi uqhubeke kungafani nanokuthi uhleli. So the fact that I'm giving 7 ngenzela ukuthi ukwazi nanokuthi mawumuntu ukwazi ukuthi ubone ukuthi ungayishintsha ufake muphi umuthi ukhiphe muphi at the end of the day. So le mithi lena njengoba ngisengishilo ukuthi i7 oqala insema ngesizulu bayibiza ngokuthi isinhlenhle. Lo muthi umuthi okwaziyo ukuthi wenze into eziningi including isichitho, ukukhipha izilwane, ukwenzani. So sifaka lo muthi ngoba unama properties or unokwazi ukuthi wenze imisebenzi eminingi ehlangene nanokuthi isichitho siyaphuma, izilwane ziyaphuma. Ngifake owesibili umuthi umredeni. Umredeni abanye bathi umasixabane, kungazuthi kuyianyanisi ered. Yabona ma wena owazi nje ianyanisi yamampela but ired bayibiza umredeni. Loyo muthi loyo umuthi ogudi ukuthi uqalise izinto. Most of the time we use it ukuthi yiko ngithi bathi umasixabane. Ngikhohlwe elinye igama lesizulu konje bathi yini, kodwa uyaluma. So kufanele ukuthi ufake ube mncane ungabi mningi because uyaluma bese mhlambe ungakwenza ukuthi ube ne-allergic reaction. So kufakwa umredeni ungawufaki kakhulu bese sowufaka umgano. Umgano abasuthu bawazi ngokuthi umorula. Lo muthi lo uyakwazi ukuthi udilize izinto ezikuwe emzimbeni. Uyakwazi futhi at the same time umuthi okwaziyo ukuthi uthandeke. That is why mhlambe bawubiza ngokuthi umgano. Uyakwazi ukuthi noma ngabe izinto ezithile azihambi kahle ukwazi ukuthi ubuye uthandeke. Iyafaka ngayibiza ngokuthi nje iyalifaka ugazi. Umunye umuthi engizofaka ichitha ibhunga, ngesizulu kuthiwa usinwazi. Isinwazi ukuchitha ibhunga mawuyizwa ngesixhosa ngisho kuthiwa ichitha ibhunga kusho ukuthi izitha zakho mazihlangene ziyachitheka zihlakazeke. Therefore lo muthi lo uyakwazi ukuthi ucishe futhi nawo ukuthi usebenze njengomredeni ukuthi ukuresethe or ususe lezo zinto lezi bezikhona naleziyana nokususa leza inhlanga leziyana. Yayibona ngoba umredeni sifakela lo ukuthi ususe leza inhlanga leziyana ezimbi ebezikuwe ezikwenzela ukuthi ube nesichitho, ube nezilwane into efana naleyo. So nochitha ibhunga isinwazi sikufakela lokho. Bese ufaka ujundumlahleni. Ujundumlahleni umuthi olahlayo izinto, olahla izilwane, olahla izinto ezingafuneki ezikhona emzimbeni wakho, empilweni yakho. So ujundumlahleni sikufakela lokho. Bese sifaka umbesa. Umbesa umuthi olahla izilwane, like uyasusa into eyisilwane esikhona in your body, in your system. Bese so mawufake wona uyasusa. So basically mawususe kwaze kwasuka ngisho izilwane kuwe manje isichitho siyahamba. Ngifake omunye umuthi ekuthiwa isiwi sabahulu.
Isiwisabahulu umuthi kakhulu mhlambe osebenziswa abantu who are Sotho speaking abatswana into efana leyo. Isizathu sokuthi ngifake isiwisabahulu ukuthi uwisabahulu ukuwisa abakhulu izinto ezinkulu eziyingxaki empilweni yakho ziyadilika ngibe kanjalo. So lo muthi lona isiwisabahulu uyawu-eda unikeza ipower lemithi lena oyifakile. Makuwukuthi awukwazi ukuthi uthole isiwisabahulu ungafaka isibhaha ngoba isibhaha yiso engicabanga ukuthi esikhathini esiningi abantu bayasazi futhi bayasazi sitholakala nakalula esikhathini esiningi eindaweni eziningi. Mawuqeda uthathe yonke le mithi lena A7 le ngishilo ufuthe ngayo. Uyafutha kayi3. Umuthi kuthiwa uyawukhulumisa. Isizathu sokuthi ukhulumise ukuthi wenze lento oyifunayo uyasho ukuthi ufuna ukuthi kususe ichitho kusuke yonke imimoya bese uyachitha. Awuthathi lo muthi ugeze ngawo. Uma uqeda ukufutha uyawuchitha uchithe where the drainini, especially drainini toilet much better ungawuchithele ngaphandle abanye abantu banyathele lezo inkinga zakho lezo wena ozama ukuziremove empilweni yakho. So lo muthi lona futhi ungawuthatha uphalaze ngawo. At the same time ungawuphuza. Kodwa mawuzowuphuza you must make sure ukuthi umredeni ufaka kancane ngoba mawuphuzile noma ngabe uphalaza ngawo umredeni or umasixabane uyenza ufike ungakwenza nanokuthi ungaphatheki kahle. So ufaka kancane ukuthi nje ukhiphe leza inhlanga ngoba kwesinye isikhathi lezi zinto ziba ngaphakathi njengoba besengishilo. So uyawuthatha ke leyo muthi loyo that umredeni ufaka kancane njengoba ufake kancane mawukuthi uzogeza ngawo or uzofutha. So is the very same imithi or i-concoction ongayisebenzisa for izinto ezahlukehlukene including njengoba ngishilo ugeza, ukugaba nokufutha. Kodwa into engayisho ukuthi ungathi mawuqeda ukufutha uthathe lamanzi ufuthe ngawo ugeze ngawo. Rather mawuqeda amanzi akho lawo ozofutha ngawo mawabila ukhipha amanye amanzi wabekele esayidini lawo uzogeza ngawo mawusowuqedile ukuthi wenze kanjalo ukuthi ufuthe ungasebenzisi same water. Yilo kwenginiphathele kona namhlanje ile mithi lena ebalulekile ene very powerful. Mawungayisebenzisa izokusebenzela. Ke uzothi ke masewuqedile ukhipha isichitho uthathe noma ngabe isiqunga ugeze ngaso or ufuthe ngaso ukukhipha le mithi ngoba le mithi le ngiyibalela iyalwa. So kubalekile ukuthi ubuye ukhiphe le mithi lena ube right ukhanye futhi ukhanyele ebantwini noma uthathe imithi enhlanhla ugeze or ufuthe ngayo. Ngiyabonga namhlanje yikho nginiphathele kona njengoba besengishilo mangiqala uGogo Makhosahlangene osebenzele Protea Glen extension 12. Inamba yami ithi 0829606214. Ngiyaye ngithanda ukuthi ngisebenze ngama appointments. So yeah, ukurokha apha akusinto engijwayele. So if unenkinga or ufuna ukuza uzongibona ufonele kuleyo number noma ngabe ngibhalele umlayezo. Ngibonge kakhulu. Thank you so much Tatu Bhele. Nibe nosuku oluhle. Camago.